Prilika za kontru, Jović, opet za Birčevića. Navikli su njih dvojica da kombinuju jedan sa drugim. Raduljica je bio otvoren sam u kontri. Kasno je dobio tu loptu. Bez potrebe se čini se zaleteo malo će, znači oni pravo u Micova. Dobra obrana Jovića. I dalje nema izgubljene lopte, Raduljica se bacio. Ipak lopta za Argentince, ali i publika i Bogdanović na drugoj strani krade loptu. Prilika sada za kontru. Bogdanović za Raduljicu. Ništa od toga, ali imaće centar Srbije, 2 slobodna bacanja. Svi naši košarkaši, vidite, koji su na klupi za rezerve, su ustali da pozdrave pre svega bacanje za loptu Jovića, pa Raduljice, pa onda Bogdanovića. Do daha da dođe naš centar posle 2 kontre koji ističao, to je potrebno, ali na nogama je i publika u Combank Areni. Time-out je zatražio Lamas, pa posle minuta odmora nastavljamo dalje. Iako smo evo u programu, još jedan time-out je zatražio Lamas, ovo kao NBA, kad ima time-out od 2 minuta. Tako da je još jedan minut odmora zatražio argentinski selektor. 77, 63, 14 razlike, jednom je bilo 21, ako se ne varam. Evo još jednom ove kompletne akcije. Borbenost Jović je iščeprkao ovu loptu, Raduljica se bacio po nju. Požrtvovao nas naših košarkaša, nagrađena aplauzom publike, onda Bogdanović. Lopta kroz noge protivniku. Šteta što ovo nije bilo prilika za 2+1, ali završilo se ličnom greškom Laprovitole, koji je zaustavio Raduljicu i centar Srbije će imati 2 slobodna bacanja. Raduljicu 14 poena do sada, 7 ima Katić. Rekoh već dugo, Bogdanović stoji na 8 poena, svih 8 iz prvog poluvremena, nije potom postizao koševe. Bjelic ima 4 poena, ali 4 faula. 14 poena Skola ima na drugoj strani, Herman ima 10, 13 Noćioni. To su trojice igrača kod Argentine koji su dvocifreni. Evo tandema bekova o kome sam govorio. Dobro je što nema više Longetu, nema Gibbs, Nedović, a rekoh već vidi se jedan zavoj oko zgloba Teodosića, tako da to baš nije najbolje. Nadamo se da će obojice biti zdravi i eventualno spremni da se stavno raspolaganju Đorđeviću, ali pitanje je sad u ovoj situaciji, posle toliko vremena koje je prošlo na pripremama i ovih utakmica koje su odigrali ovi igrači, sad je na selektoru to. Upravo sam zbog toga i pominjao onu situaciju kada je Đorđević 98. samo na tom meču protiv Argentine odradio svoje minute i na kraju krajeva mnogo pomogao našoj reprezentaciji, ali opet neka druga vremena davno bila. Napad Argentinaca preko Priđonija koji je napokon na parketu. Laprovitola pogađa za 3 poena. Ono što je sada interesantno je da su apsolutno svi 4 igrača u napadu, osim playmakera, normalno koji igra po lokaciji iz polja reprezentacije Argentine, raširili i vjerojatno će pokušati trojkama šutom sa veće udaljenosti da probaju da smanje ovu razliku. Raduljica protiv Skole. Jedan NBA duel, ovde je prštalo sve od snage s jedne i s druge strane. Skola izuzetno dobar u odbrani, izuzetno dobar u napadu, na kraju krajeva iskusan igrač koji, ako se ne varam, više od 10 godina u NBA ligi. Tako da nije lako bilo da Raduljica dođe do svoje pozicije, ali i on ima dosta snage. Malo je ovde nestalo sada koncentracije i snage za završnicu, pa i otud je promašena slobodna bacanja za Raduljicu. Na početku je pogađao bez promašaja u prvom poluvremenu. Dobro, sada je malo veće minutaže, predstavno to su i kontakti ispod koša. Ipak treba imati na umu da i Raduljica celu sezonu igrao periferno pa 2-3 minuta. Ova minutaža je ono što je potrebno da bi on stekao određeno iskustvo. I ovo su jeftini promašaji koji nas ništa ne koštaju. Mnogo bitnije da na prvenstvu kada bude bilo bitno ubacuje. Priđoni, samo njemu poznate asistencije, na ovo smo navikli, ali ovo je bilo za nekog ko sedi na drugom redu u tribinama u Combank Areni. Izuzetno inteligentan playmaker, puno prilike ste imali da ga vidite dok je bio u Evropi, dok je igrao u Španiji, potom otišao, rekao sam, u NBA i sad u Knicksima. Lepa kombinacija, sjajna finta na kraju. Malo nezgodan pas od strane Raduljice za Birčevića, uspio je to okreni centar naše reprezentacije da ukroti tu loptu, a potom videli ste da poentira
vrlo bitan pogodak da naši ostanu na tom dvocifrenom rastojanju i dalje od protivnika. Priđoni, da, Marini odlučili su oni na trojke, a sjajno se sada snašao Luis Kola, pogodio loptom Raduljicu koji je već jednom nogom bio van terena. Izmena, izlazi Raduljica, naš najefikasniji igrač na ovom meču, umesto njega je Štimac u igri. Bogdanović je načinio faul. Bogdanović je načinio faul, to sam već malo čas rekao, 2:34 do kraja meča, plus 14 za našu reprezentaciju. Pomenuo sam i malo čas Nikolasa Laprovitolu, koji je na liniji za slobodno bacanje, momak koji igra za Flamengo, igra u Argentini. Interesantno, Marine, pominjali smo Brazil i to da je Argentina dobila taj meč i to da Brazil igra protiv nas u grupi, ali nismo pomenuli da je selektor Argentinac Ruben Manjano, koji je vodio Argentinu protiv nas 2002. na svetskom prvenstvu u Indianapolisu. Kako li su ovi igrači vratili Manjano tom pobedom. Uglavnom, interesantno da na klubi Brazila sedi Argentinac, ali da je fudbal, već bismo se zapitali da je to istina, međutim u košarci smo vidjeli da je to činjenica. Brazilu u košarci uglavnom veruju da trener sa strane, pogotovo s južnoameričkog kontinenta, može da donese neku potrebnu disciplinu. Manjano ima iskustvo dobrih rezultata koje je napravio s reprezentacijom Argentine, međutim mnogo toga fali u igri Brazila što se tiče discipline, jer ekipa je sastavljena od 5 igrača iz NBA koji, da tako kažemo, svako uče na svoju stranu sa svojim navikama i načinom igre. I tu uklopiti i vraća jednu staru tezu koju je rekao, nažalost pokojni, ali jedan od najuspešnijih trenera NBA, Chuck Daly, koji je rekao da uloga trenera u NBA-u da reguliše odnose između igrača mnogo bitnije nego postavka igru, napad i odbranu. Da, upravo je stvar. Kad imate neke zvezde, tolike zvezde kao što sad, na primjer, Brazil ima u toj petošci, onda je to stvarno problem, znači svima ulogu i minutažu. A ne mogu svi da igraju, svi da daju koševi, svi da imaju loptu u istom trenutku. Zato je ona stara izreka da je potrebno 5 lopti ponekad na terenu. Herman promašio prvo slobodno, ostaje isti rezultat kao malo čas poslednog faula Štimca. Sada je skok našeg centra. Bjelica će ući u igru. Sada je gotovo već evidentno da će Srbija sutra u 8:30 igrati protiv Turske. Bogdanović za 3, nije dvocifren i dalje. Birčević je napravio bespotreban faul, čini mi se minut i po do kraja. Pobjeda, ako bude pobjeda, ajde sačekamo taj minut i po naše reprezentacije, pa onda sutra protiv Turske u finalu, a meč od 18 sati koji ćemo takođe prenositi igraće Argentina i Porto Riko. Prema tome, južnoamerička dva tima u utešnom malom finalu za 3. mesto, a evropski timovi ipak će na beogradskom Mači Badem trofeju igrati u finalu. Tako da je za sad sva ta prilika, ali evo je minut i po u košarci, znaju svašta da pruže, pa ćemo sačekati posle slobodnih bacanja Skole šta će se desiti. Štimac, novi skok u odbrani, promašio je vrlo brz pokušaj posle ovog uhvaćene lopte na Čioni, ali onda je Štimac raščistio stvar pod košem naše reprezentacije. Bjelica, Jović, 10 sekundi za ovaj napad, Jović, na drugoj strani je Bjelica, puštena lopta za Štimca, Štimac, lepa leđna tehnika, nema pogodka, ipak Štimac, skok u napadu, ali je napravio i faul pritom. 1:06. Ponovo slobodno bacanja za Argentince. Ima malo sreće što reprezentacija Argentine u ovih posljednjih 2 minuta loše izgledi slobodno bacanje. Oni su pogodili 1 od 4. Sada 3 pogođena i ovim šutom Moćijane, kažemo, bilo bi 10 razlike, što nije... Nedostižno. Ne bih rekao da nije nedostižno, već mislim da nije realno odnos snaga u ovoj celoj utakmici. Jer smo mi toliko superiorni bili i vodili između 12 i 15, pa i 20, preko 20 pojene razlike, da je utakmica nama opet poslušala kao dobar test za proveru igrača i određenih stvari, ali čak 6-1 u završnici. To govori da i umor prisutan kod
reprezentacija Argentine treba imati ovu činjenicu, su oni došli pre 2 dana i vremenska razlika od 5 sati je prisutna jer su oni došli iz Argentine, let je sigurno trajao 14-15 sati. Jet lag popularni kad se dolaze s istoka, sa zapada na istok. Za očekivati je da će oni igrati sigurno sutra bolje. Lepa solo partitura ponovo Jovića. Posljednji minut u toku, 45 sekundi do kraja meča, 82-67, vodi Srbija. Herman sa loptom. Priđoni, dobra odbrana Bogdanovića, prilika za Bogdanovića, da vidimo, nije krenuo na zakucavanje, ništa od toga. Lopta ipak od Jovića. Razlika između 2 sata, nekih 4 sekunde. Jelica. Vjerovatno će sada publika biti na nogama da isprati ovu završnicu ove utakmice. Rekao preko 12.000 ljudi u Combank areni. Poziv da i sutra dođete od 20:30. Srbija će protiv Turske igrati u finalu. Jelica pogađa za 3. 85-67, mnogo bolji rezultat i blizu tih 20 razlike. Posljednje sekunde ostaje 85-67. Samo da vidim, Bjelica ima 7 poena, ako ova trojka, to je onda dvocifren sa 10 razlike. Pobjeda Srbije nad Argentinom 85-67 i Srbija će igrati finale, rekli smo, protiv Turske od 20:30. To ćemo još kasnije. Marine, šta da kažemo za ovu utakmicu? Meni se čini mnogo bolje prvo poluvreme nego drugo. Posebno neki utisak je malo pokvarila ova posljednja četvrtina kada je došlo do nekog bespotrebnog opuštanja. Pa upravo tako, u posljednjoj četvrtini smo, da tako kažemo, izgubili jednu tečnost igre u napadu. Mnogo se više driblova, manje dodavalo, mi stalno večeras insistiramo na tim dodavanja, pokazalo se da su ta dodavanja jedan kvalitet više koji ima naša reprezentacija ova sadašnja i koja daje pravu sliku individualaca koji su u funkciji kolektiva. Ako pogledamo kroz sam rezultat, vidjet ćemo da smo u posljednjoj četvrtini do posljednjih minuta postigli samo 10, a primili 16 poena uz šut reprezentacije Argentinu, to je završnici slobodnih bacanja 6-1. Znači, mogo je da bude i manja razlika, ne da nas ugrozi, ali to su neke, da tako kažemo, bolesti ili kratke stvari koje se dešavaju u prelaznom periodu u ovom pred sam početak svetskog prvenstva na kojima treba normalno se radi, na kojima će se raditi i možda i bolje što se to tako dešava nego da verujemo da neka pobjeda od 30 poena razlike svrstava naš tim ulogu favorita na svetskom prvenstvu. A nije tako. A nije tako. Ovi momci zaslužuju punu podršku i bilo bi lepo sutra Durana da bude popunjen na ovom broju malo većem od tih 12.000 jer ovo što oni pokazuje je košarka koja je nekada krasila naše prostore, koja se polako vraća i koja daje nadu da imamo jednu perspektivu i nadu da ćemo ostaviti dobar utisak na svetskom prvenstvu, što je mnogo bitno i to je najvažnija stvar, jer ove ostale zadnje svetsko prvenstvo je bilo dobro, nismo imali sreće, znači za nas kuda su svetsko prvenstvo nešto, ako se vratimo kako je košarka krenula, ovdje krenulo je svetsko prvenstvo u Ljubljani. Svetsko prvenstvo su neka takmičenja koja nama donose afirmaciju. Ja mislim da možda bude ovaj povratak i afirmacija srpske košarke na veliku scenu. Mislim da bi ta rasterećenost mogla da bude zaista jedan vrlo bitan faktor igre naših sastava na svetskom kupu u Španiji, zato što jednostavno Srbija realno, poslednji smo voz uhvatili za evropsko prvenstvo u Ljubljani, u stvari u Sloveniji, poslednji smo kao sedmoplasirani otišli i na ovu smotru. Ovo je velika dobra proba za našu reprezentaciju koja će kasnije imati 2015. evropsko prvenstvo koje je izborno za olimpijske igre 2016. u Riju. Tako da su sve to bitne stvari i ovaj deo ekipe koji ovde, to su mladi košarkaši sa Đorđevićem i bez obzira na neki rezultat koji budu imali u Španiji, vrlo bitno će biti 2015. šta će pokazati na tom evropskom prvenstvu i eventualno izboriti odlazak na olimpijske igre. To je još bitnije od svega ovoga. Da, imajući u vidu činjenicu da nas nema na olimpijskim igrama, ako izborimo te 2016. znači da nas neće biti 12 godina. Mi nismo bili na olimpijskim igrama u Pekingu i nismo bili u Londonu, znači ovo je prilika, mislim, za tu generaciju koja ne može da se propusti, ne smije se propusti, ali dobro, otišli smo mnogo daleko. Da, tačno. Sad nas više interesuje svetsko prvenstvo i mislim da ova igra koju smo pružili, jedan kontinuitet koji smo najavili i koji očekujemo od ove reprezentacije, jedna izuzetno dobra hemija koja se vidi na klupi od stručnog štaba i od igrača koji ulaze. Znači, odavno nismo imali
takav skup mladih ljudi koji imaju izuzetno želju da se dokaže na kolektivnom planu. To je moj utisak, možda grešim, ali volio bi da mene demantuju na svetskom prvenstvu. Ja još uvijek čekam da vidim da li su igrači, izgleda su svi otišli u slučajnicu, hteli smo da uzmemo neke izjave, ali to u ovom trenutku izgleda nije moguće. Vidjet ćemo za koji trenutak, zato je dobro da pogledamo highlights. Ja da vam kažem ko su bili najefikasniji na ovom meču. Odlična partija Raduljice, 15 poena je imao i 5 skokova, 8 skokova i 3 poena Štimca, 8 poena Bogdanović, 7 Bjelica sa onom trojkom, 10 je imao Stefan Jović, 10 poena Jovića, to je interesantan podatak i dosta dobar šut Jovića, 80%. Iz igre 4 od 5. Sad vidimo trojke, 7 od 22, naša reprezentacija 32%, 619 Argentina i oni 32%, a što se ukupno procenta šuta 52%, to je Srbija, 44% Argentina. Da vidim skokovi, 37-31, znači nekih 6 skokova, koliko je bilo i na polovremenu, toliko je održano, čini mi se, do samog kraja. Asistencije, samo asistencije 20-18, pa izjednačeni gotovo. Da, ali mi smo zadržali te kontinuitete, ja sam zapamtio da je u prvom polovremenu smo imali 10 asistencija, znači ovo sad malo na kraju ovih zadnjih minut, dve presečene lopte su popravila taj broj. Opet kažemo, 20 asistencije. Nije malo. Solidno? Solidno, sasvim solidno. Argentina imala 18. Luis Scola 15 poena, 8 skokova, centralna figura Argentine. Herman 10 poena, 8 uhoćenih lopti, 13 poena Cioni, 5 uhoćenih lopti. U principu samo je nedostajao Prigioni od onih koji smo to očekivali na ovom meču da budu u glavnoj ulozi, ali Herman je dovoljno iskusan da je tu skočio kao zamena. Prema tome, sutra od 18 sati, direktan prenos meča za treće mesto igraće Porto Riko i Argentina. A onda od 20:30 budite ponovo uz RTS jer ćete tada pratiti finale ovog beogradskog trofeja, sastaće se Srbija i Turska. Prema tome, da vidim samo još jednom, nemamo nikakve izjave za sada, toliko iz arene za večeras, ostanite uz RTS, budite sutra uz naše košarkaše, ukoliko ste u prilici, koliko ste u mogućnosti, dođite do arene, kažete nisu skupe, a rekoh već, ukoliko niste u prilici da to izvedete, onda gledajte utakmice na programu Radio Televizije Srbije. Pozdrav iz Beogradske arene od Marina Sedlačeka i Slobodana Šrenca. Prijatno!